barashe hafi amakompora 100 Eh? ya mm. ni ukuvuga ngo Godfather mu kurasa mu Rwanda bari babigambiriye, ntabwo ari ukuyoba. Barasaga amakompora n'amasasu matoya, uvuga ngo bafataga machine gun, bagafata zino za 12 bagatunga mu Rwanda bakarasa buryo biri official. Ntabwo ari kwa kundi wenda bavuga ngo barasanaga wenda bikaza bikagwa mu Rwanda. Babikoraga babigambiriye, ku buryo batagitingaga imbunda bazerekezaga mu Rwanda, kuko abarasaga bari begereye umupaka, ni muri aya matawa arinda ikibuga cy'indege cya Goma. Bano baba barimo hejuru mu matawa nibo barasaga mu Rwanda, bo batungaga mu Rwanda rero bakabikora babigambiriye. Ntabwo ari kwa kundi wenda bavuga ngo bari kurwana na M23 amasasa akibesha akaza akagwa mu Rwanda. Babikoze babigambiriye. Ayo makompora bateraga mu Rwanda, hariya mo Rubavu ngira ngo urabizi ko ari uriya musozi wunamiye akarere ka Rubavu. Aho hose rero hari tageti, baharasaga bahategitingaga mu buryo buri official bweruye. Akazi ariko igisirikare cy'u Rwanda ngo cyahagaze neza kabisa. Ndabona nawe mwatunguwe n'ukuntu ibisasu babisamaga, abari gusamaga. ntabwo twari tuyizi, ni ubwa mbere nyibonye bayikoresha hariya. ngo muri Afurika ni ubwa mbere ikoze. Ndakeka nanjye sinzi niba hari abantu bayifite. ngo uretse muri Israel ngo nta handi byabaye. Ubundi abayikora ni aba-Israel barazikora, Amerika honyine. U Rwanda rubaye igihugu cya kabiri ku isi. Amerika ngo ntabwo irabikoresha. Ibihugu bizikora inganda, donc harimo Abanyamerika, aba-Israel, aba-Russian. Turavuga kubishyira mu bikorwa, kuzikoresha. Kuzikoresha no, abenshi baba bazitunze zihari, ariko wenda ntihabe opportunity yo kuzikoresha, je suppose. Ndakeka mu minsi yabaye wagiye ubona ziriya voyage za Ministre wa Defense, Chief of Staff, kuva kuri Kazura bajyaga mu mafair yose mu kwisi yagurisha imbunda. Ndakeka bari bamaritse isoko bagiye kurambagiza. ubu ngubu hari abantu benshi barimo barareba iriya system ukuntu ikora, barimo baraza biriya byose, abantu bose babisipesializa mu mbunda. N'abandi baturanyi wenda bari batarazigura baregereza ibitazazo, baraba bashaka kumenya uko byagenze. Abatashe biteri bose bari i Kigali baraba bashaka ko RDF baha briefing. Ariko se mu mazi n'ama ekutere bimeze bite? Mu mazi urabizi ko ntabikunda kandi gerageza uyavemo. Ntabwo nasinziriye uyu munsi, ni kuba bandredi n'ubwa mbere ndyamye amasaha 5 mu gitondo. Gerageza uve mu mazi kuko ufite abantu 600 na bari kukumva. Nyavuyemo. Urakoze cyane, ngaho twakomeza. Rero donc initialement quand même hari abari barinze hariya bari bahari n'ubundi, ariko bagombye kuzana backup. Cyeka ari bariya bavuye Bigogwe bazana amatanki n'undi place Rubavu, bongera sécurité. Uriya papa wa Miss Rwanda yitwa Ndera Kasuri, ni chef wa Special Forces. Ese niwe boss wa Special Forces? Papa wa Noemi niwe boss? Boss wao. Uzige mperuka boss wa Special, mperuka kera basi. Mperuka ari Nkangura. Nuriya niko nibagize izina rye, yagira izina rya gusa nk'irya Kazura. Nkangura yavuyeho? Yaravuye, kandi izina rya Yuriya Afande. So nibo baje nariya ma PVC mwagiye mubona, donc ni ibintu by'iblende by'amapine 6 nanone. Speciality yabo nuko bagira machine gun ushobora gukoresha umusirikare agasohoka akayikoresha, cyangwa umusirikare agasubira indani ikaba automatize, ikarasa nta muntu uri hejuru ufite risque yuko bamurasa. So nibo bagiye basubiza barasaga bari Goma, bakarasa bari mu Rwanda barasa
d'abord abo ngabo ba FDLR nyine babarekeye M23 ariko hari abandi bari ku mupaka b'aba special forces nabo barasaga umuntu yababonaga ari Rubavu muri ariya mavideo ya mama Gasaro niba ari Gasaro Scovia ahantu yafilmaga wababonaga barimo bararasa nabo babashubije mpaka blende zabo zituritse nicyo gihe byatangiye kwikarama ariko entre temps amabombe yari yakubise amasoko hariya muri Rubavu kame bangirije utuntu twinshi kame byanateye ubwoba gato ariko abaturage ba Rubavu bashoboye kubona iriya systeme live biri mu bintu byabahaye confiance yuko bino bintu RDF ifite sous contrôle ako babibonaga urumva ubahagaze hasi ukabona artillerie imiraza iva Goma gaturika hejuru yawe ntihagire igisasu kikugwaho ntihagire igahita ihagarara twebwe turimo turabireba ku mavideo ariko abantu babibonye live buriya babaye impressionné nk'uko Justin abivugaga Justin ngo yarahari Justin network yamunaniye nicyo kibazo nkeka network ari irimo irasimbuka ikajya kuri Vodacom niba ari Vodacom ikagaruka Vodacom ntabwo igifite network ni yanamanutse mbese ugomba ko bitarimo birafata na gato Benjamin uherereye he Nahimana ndebera no kuri Imana usanga ina ntuza Rwanda ni ukuvuga ngo ingabo za special force niyo yasomye biriya bisasu kumbe special force niyo yasamaga biriya bisasu donc habanje artillerie za FDR aho ngaho aho wavuze ngo mu Ngoma ndavuga nyereganye ndiyise ndi Rubavu inde ikubaza ibya Rubavu ubureze ku Nyambutsi Goma urabona ukuntu byatangiye parce que ikintu cyabaye abantu bari bamenyereye amasasu yavugaga kuva kuwa gatanu icyo gihe cyose ni make cyane yaje kandi ayaje icyo gihe kuwa gatanu kuwa gatandatu yari amabari perdu yari clair ko ntabwo abaturage bamenyereye hariya barakomeza barakora barakomeza barigendera benshi nazo ntabwo bazongeye bagumishijeho abari bahari kuva ya defense honorable Nduhungirehe ahora avuga ariko hatangiye kurasa basabye backup basabye renfort niho bari abasore ba special forces bavuye ntuza niba ari Bigogwe niba bavuye ariko baje n'ariya matanke yabo ariya bayita ama PVC n'ama armor vehicle maremare ari hejuru atari amatanke kuko amatanke agenda gahoro iyo kamwe agenda ari facile gutwara kandi agera henshi ashobora kujyamo abasirikare 12 inyuma afite n'iyo mbunda hejuru iyo mbunda nyine intoya iba ari 50 caliber izindi ziba ari ndende kurushaho zo zirasa kure kandi zirasa amasasu manini ku buryo bashobora kuba bari Rubavu isasu rikagera aho bashaka Goma kuri target barimo bararasa ariko iba ari target ureba iri visual nibo baje nyine barasubiza niyo defense nyine yakomeje guhagarika kompora zirimo ziraza amakuru ari kuvugwa rero yifasha ate nayahe Goma uretse ibyo ngibyo bya televiziyo nationale bafashe hari benshi bakirimo abasirikare benshi baba wazalendo n'abandi barimo barajya kuri MONUSCO bagatanga imbunda zabo bakandikishwa kubera ko nsemye gufatwa na MONUSCO aho kugira ngo ufatwe na M23 uri mu mihanda parce que waba civile wabiki bashaka kumenya population ishobora kugutanga so c'est plus smart ou bien kwambuka ukajya mu Rwanda cyangwa MONUSCO ikaba ari gufata niho mu Rwanda bakiriwe babahaye amazi siwa tandis que M23 iyo gusanze mu muhanda ntabwo bizi niba ufite imbunda niba utayifite ntabwo ushobora kwita ikurasa so ufite plus de chance ugiye direct kuri MONUSCO cyangwa ukambuka ukaza mu Rwanda uguma parce que M23 yabahaye 48 heures zarangiye 3 heures du matin hier donc hier dimanche so abo ngabo bakiri mu mihanda bari hawo risk hari amavideo nagiye mbona bahinduye uniforme bagasimbuka mu ngo z'abantu babasaba ngo babahishe
akaza gatakambira abantu bo mu rugo ati genda umusirikare wa FARDC mumbabarire muhishe abakomanda bacu badutaye, tipe agapfukama kabisa, abasivile bakamusaka mbere yuko bamwemerera kwinjira mu rugo rwabo. Uburyo kabaye vraiment kabaye. ko numva Goma igiye kuba kasamutwe. Bariya barimo bararwana nyine ni abanyuma bari desespere igihe bamaze kubavanamo. Niyo mpamvu batsinze kwegera Goma. Umujyi wa 2 miliyoni ntago ari ikintu winjiramo gutya gusa. Kurwana utsinda abasirikare c'est une chose. Après ça, il faut que la population isura mu buzima busanzwe le plus vite possible. Cyagiye bamaze hariya, amashuri yarafunze, amasoko yarafunze, cyangwa ibyo bifrustra population. Iyo bitinze gato bahita batangira kukurwanya, ahubwo wowe wa wundi bakomeraga amashyi bahita batangira gusubira. Saba yuko le plus vite possible bagerageza gusubiza Goma mu buzima busanzwe, abantu bagasubira guhaha, abantu bagasubira mu masoko, abantu bagasubira mu ishuri. So ndizera ko aya mezi yose bafashe bataza ari icyo bize uko bazabikora igihe bageze Goma. Rero le fait que bamaze gufata televiziyo c'est déjà une bonne chose. Ikindi cyari kirimo kiraba mbona rimwe ritari confirmé nuko Kinshasa ngo yari irimo irasaba MONUSCO kudahereza imbunda ba confisque M23 kubera ko nyine abasirikare bose ba FARDC, Wazalendo n'abari ba mercenaires batanze imbunda zabo ntabwo amasobanukiwe neza. Kinshasa donc barimo barabwira mu MONUSCO kudatanga imbunda ba confisque. Donc bamaze kugira stock nini y'imbunda, bariya bose barimo bari reportinga. Rero normalement ukuntu bigenda MONUSCO irazigumana, ariko hari igihe ishobora kuzigumana ikongera ikaziha FARDC. Ndakeka ko M23 ibyo ngibyo ntabyo ishaka, so at some point iraza gusaba ubye MONUSCO ko bazigumana sere nta wundi muntu uzigeraho, cyangwa bakazihereza M23. Kinshasa rero irimo irashaka kubuza icyo ngicyo. Urabona priorite zabo aho ziri, nta focus bafite, batakaye ntibazi icyo gukora. Uwasimbuye Chirimwami yageze Bukavu, chef wa police yageze Bukavu, abantu bose bahunze mbere yuko hagira icyo basiga abasirikare bose inyuma. So bariya barimo bararwana, nta komanda bafite, nta ravitaillement bafite, nyine n'abo ngabo nyine baba FDLR nta komanda bafite kubera ko Omega yarapfuye iyi weekend. So bari perdu, totalement perdu. Ni ukuvuga ngo wameparangana, ni ukuvuga ngo bameze nk'intama zidafite umushumba. Ntabwo zidafite umushumba kabisa. Parce que waba ufite abatipe 100-200 bafite imbunda, ntacyo bivuze igihe badafite komando ubaha plan ati turakora iki ngiki biragenda gutya, dore gahunda. Igihe nta muntu ufite ushobora kubabwira icyo gukora, barasahura, barasarira aho ngaho, nta kintu gifatika bari gukora. None nyine baba bakwense na M23 bakarwana, niho umuntu arimo arumvira iriya mirwano, ariko nta kintu strategique barimo barakora en tant que tel. Hashobora kuba hari abaextremiste nyine bumva ko badashobora gusurrendinga kuri M23, n'abandi nyine wenda batamenye message kugomba kujya kuri stade na camp y'aba Uruguay kabahereza imbunda zawe. So mu maddernier minute nyine haba harimo utuntu twa confusion. Alright, abantu muri kunyandikira ndabizi ariko iyo nahagaze ahangaha mba nashanutse nkigira nk'umunyamakuru nkabaza nkaho ntacyo nzi, hanyuma noneho abantu bakaduha amakuru. Ubu ngiye nta makuru n'amake y'Igoma nzi, n'aya Rubavu ntabwo nigeze mbona na kimwe. Niba ndi kubaza abantu kugira ngo abantu barangaha n'abantu babonye amakuru birenze ngewe batubwire. None Rwanda, ni ukuvuga ngo ku makuru ufite M23 amaze gufata Goma yose iri mu maboko ya M23. Ikibuga cy'indege, stade, ikibuga cy'indege niyo bagifashe, ariko barekeramo MONUSCO niyo irimo indani.
niyo ikontorora zone. Ariko nta ndege igenda, nta genda irimo iraterisa en ce moment, ariko MONUSCO niyo yagumanye controle. Ka zose baziretse, donc ka z'abayirigwe nibo bari en charge. Donc MONUSCO bose bakomeje en ce moment, MONUSCO n'abasirikare bahari gusa. MONUSCO civile bose bagiye, bari i Kigali, babamanyukanye babanza Rubavu, babashyira mu mabisi babajyana Pele Stadium Nyamirambo, niho barimo barakorera transit, abo bashyira mu mahoteli, abafata indege bataha iwabo cyangwa bahungira ahandi yanatanda. Radiyo yafashwe, radiyo na televiziyo yafashwe. Ikindi kiba gisigaye bona radiyo uvuga yafashwe ni iyihe? RTNS, Radio Télévision Nationale Congolaise. Bayita RTNC. RTNC bayifashe. Bayifashe gute? Ntabwo bajya basiga ibikoresho ariko inyuma barabagenga. Bon, iyo ufashe umujyi ikintu cya mbere ufata ni communication, c'est normal. Mbwira iyo bafashe Goma, iyo bahunze bahungana na radiyo yabo ntibajya bayisiga, n'ubushize niko byagenze. Bakayishwanyuza, ushobora kuba batagize umwanya wo ku baragira ziriya radiyo zindi zigenga za Mishapi Voice n'izindi nizo zisigara zihariya zonyine, ariko RTNC barayihunga nabo kavuga. STM nabo barapakiye barayihungana, bayimanukana Gitarama, bayigeza Gisenyi. Kandi bikari ngombwa. Ariko ngiye Goma ntabwo nyizi neza. Ariko yewe Poze ke ikindi abo muri prison batorotse. Prison ya Goma iri vide. Ako kari ko nashaka kukubazaho, muri Munzenze byifashe bite? Batorotse bose. Umuntu bonetse kuri video ngo ni umusicien, umuntu wo mu activiste ukuntu, wasaga nka Tike Njapakoli, w'umurasta ufite barbe, ufite imisatsi. Niwe wa mbere nabonye atoroka, kuko abagarde ntabwo bari kuhaguma. None se wahaguma M23 irimo iraza ushaka? Bose bagiye. None atoroka nabo bari libera. Abenshi nyine bon quand même abarimo abakriminelle nyabo, ariko resama urabizi abantu bose bagiye bapakirwa. Umwana w'umushumba bafashe ngo ni M23, bon muri gereza, umudamu aho ngaho babonye isura rye gereza. So quand même c'est une bonne chose. Hari abantu benshi baba innocent bari barimo bari bamaze muri iriya gereza kabisa. Birashimisha ko